Turi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu ni 2026, tugarukanye amakuru adasanzwe utasanga ahandi. Ni amakuru adasanzwe atugezaho aka kanya, ibintu byongeye kuba bikenetse kandi byongeye kumera cyane. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'umutwe wa M23 bakomeje guhangana ku rwego rudasanzwe. Ni igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru yizewe akomeje kugenda yemezwa. Ni ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC rikomeje kugaba ibitero rikoresheje indege za drone ziri mu bwoko bwa kamikaze mu rwego rwo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ibi byose turaza kubigarukaho tubabwire ibi bitero aho byongeye kubera, kandi turagaruka no mu mirwano ikomeye yabereye mu marembo y'Akavumu, tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kugaruka kandi mu yindi mirwano ikomeye yabereye muri Lubero, tubabwire uko byaje kurangira. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku masezerano akomeye igihugu cya Repubulika ya Kongo cyamaze gusinyana n'igihugu cy'Ubushinwa, amasezerano arimo n'ubundi gushyigikirana cyangwa gufatanya mu bijyanye n'iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi rero bikomeje kugenda biteza urujijo nyuma y'uko n'ubundi igihugu cya Repubulika ya Kongo kimaze igihe gitoya gisinyanye amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikomeje kugenda byibazwaho na buri muntu wese. Ndaza kubasobanurira mbabwire ibikubiye muri ayo masezerano rero yongeye kugira gutya asinywa na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na guverinoma ye ya Kinshasa. Ibi turabigarukaho kandi tubihuze n'ibiri gukorwa cyane ku ruhande rw'igihugu cy'Ubushinwa, aho bivuga yuko hari bimwe mu bufasha bahaye igihugu cya Repubulika ya Kongo birimo n'ibikoresho bya gisirikare byo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Benshi rero barabyibazaho bakavuga batese ni gute wafata Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugafatanya nabo, ugafata Ubushinwa ugafatanya nabo, aho ngaho ntushobora guteza ikibazo gikomeye. Byose rero turaza kubigaruka tubabwire uko bihagaze. Turaza kugaruka kandi mu yandi makuru adasanzwe cyane uruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho bivuga yuko bamaze gufata abandi basirikare barenga 11 bashinzwe kwifatanya n'umutwe wa M23 n'indi mitwe itandukanye. Ni amakuru atugeza aka kanya bikomeje kugenda byemezwa na guverinoma ya Kinshasa yuko ngo bo ku bufatanye bukomeye n'igisirikare cyabo bakomeje kugenda bamenya, bakomeje kugenda bamena amabanga ari kubiri gutegurwa na guverinoma ya Kinshasa ndetse kandi n'ibiri gutegurwa n'uruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC bigahabwa umutwe wa M23, bikagira n'uruhare rukomeye mu kuba M23 ibona uburyo irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa biyoroheye cyangwa igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero atugeza aka kanya kandi igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hari uduce bamaze kwinjiramo turimo teritwari ya Masisi. Ndatubabwira mbabwire ese utwo duce binjiyemo bate, byagenze bite. Haravugwa kuba utwo duce batwinjiyemo M23 ariyo yahahunze. Turaza kubigarukaho tubabwire uko bihagaze. Ese M23 ikomeje kugenda ivuga yuko itazigera iva mu bice, mu gihe FARDC n'abafatanyabikorwa baba bakomeje kugaba ibitero, kandi nyamara uko umunsi ugenda uzaza undi tukabona ibitero bikomeje kugenda bigabwa na FARDC. M23 ifata umwanzuro wo kurekura ibice bimwe na bimwe. Turaza kugaruka kandi mu mujyi wa Goma tumenye uko bihagaze ahitwa Rutoke ndetse kandi no muri Rusayo, n'ubundi uko bikomeje kugenda bivuga yuko naho bitewe n'imikwabu imaze iminsi ikorwa nk'icyitwa Wazalendo n'imbunda nyinshi zikomeje kugenda zifatirwa mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka no mu yandi makuru menshi atandukanye afitanye isano rikomeye n'ibibazo biri ku butaka bwa Kongo, tubabwire uko bihagaze. Aho wenda turagaruka no ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi y'ishyaka rya CNDD-FDD n'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi, tubabwire ibiri kubavugwaho cyane ku ruhande rw'ubufatanye bakomeje kugenda bagirana n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kandi n'icyitwa abafatanyabikorwa babo, kuko mu makuru ya nyayo tubazaniye nuko hari bamwe mu basirikare bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bifashishwaga mu gukoresha izi ndege ziri mu bwoko bwa drone ndetse kandi n'izindi ndege ziri mu bwoko bwa Sukhoi
bamaze gusimbuzwa abasirikare b'Abashinwa. Byose turaza kubigarukaho tuze kubabwira uko bihagaze. Benshi rero bari bati rero ese ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ryaba ryahagaritse imikoranire n'umutwe wa Blackwater ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo, cyangwa se bahagaritse gukorana n'Abanyamerika mu rugamba bahanganye n'umutwe wa M23, bafashe umwanzuro wo gukorana n'uruhande rw'igisirikare cy'Abashinwa cyangwa se n'abacancuro b'Abashinwa. Byose turaza kubigarukaho tuze kubabwira uko bihagaze. Twihuse cyane rero, ni imirwano ikomeye, ni imirwano yahinduye isura ahitwa muri za Kadahandwa, habera imirwano ikomeye yasakiranyije uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya FARDC. Iyi Kadahandwa ni agace gaherereye muri teritwari ya Masisi, ndetse kandi n'imirwano yabayeho nyuma yaho biza no kuvuga yuko aka gace nyuma y'uko kaberemo imirwano FARDC ikaza kugakuramo umutwe wa M23, biravuga yuko ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC n'ubundi bagabye igitero mu gace ka Kadahandwa. Imisozi imwe n'imwe irimo mifuti, irimo imisozi yahitwa mu Burombo, aha hose M23 yari yimaze iminsi igera muri 3 n'ubundi iri kwakura ibikoresho ibyerekeza mu byerekezo byegera hariya muri za Bihambwe, by'umwihariko muri pozisiyo zegereye Osobanyungu, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho, ndetse kandi bikomeje kugenda byemezwa. Amakuru akavuga yuko aka gace ka Kadahandwa kaberemo imirwano n'ubundi FARDC mu rwego kugira ngo ikomeze umugambi wayo wo gukomeza icumacuma isubiza inyuma uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ni amakuru kandi akomeje kugenda yizerwa, avugwaho byinshi cyane ku bakomeje kugenda babibonesha amaso, bavuga yuko M23 uko FARDC ikaza imyiteguro y'ibirindiro byabo biri pinga muri Warikare no mu bindi bice bitandukanye byegereye teritwari ya Masisi, M23 yo umwanzuro ifata ari uwo gutwara abasirikare bayo ikabakura muri izo pozisiyo zishobora kuba zagira uruhare kuba M23 yatakaza abasirikare bayo ndetse kandi n'ibikoresho. Ni amakuru kandi akomeje kugenda avugwa yuko uretse ino misozi yegereye za Mifuti ndetse n'imisozi yegereye za Karambi n'andi atandukanye muri pozisiyo zegereye umuhanda Route Nationale 529, biravuga yuko hari n'ibindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi M23 dushobora kubona yikuyemo, ndetse kandi ibi bishobora gushyira no mu kaga gakomeye uruhande rw'umutwe wa M23, kuko amakuru aravuga yuko nubwo M23 iri gusohoka mu bice bimwe na bimwe, FARDC yo n'ubundi mu bimenyetso biri kugaragara buri muntu wese nuko yo ikomeje kugenda ikaza uburyo bwose bwo kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23, kandi FARDC idatoranyije ibice byose M23 iherereyemo. Amakuru kandi akomeje kugenda atugeraho nuko mu misozi myinshi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri teritwari ya Warikare, icyitwa Hibu Special Force, Anaconda, Eagles ndetse kandi n'abandi batandukanye bakomeje koherezwa muri ibi bice kugira ngo bagabe ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ariko nanone ku ruhande rw'umutwe wa M23 haravugwa amakuru yuko n'ubundi ibintu bishobora kuba byanahinduye isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko ngo nabo bari guha briefing bamwe mu basirikare bakomeye, aho bari kubabwira yuko mu gihe bababwiye ngo mugabe ibitero mu gice kimwe cyangwa ikindi batagomba gutuza, nubwo bari kwikura mu bice bimwe na bimwe. Ibingibi ngo biraca amarenga yuko M23 ari nko kugaragaza yuko yo yemeye kubaha amasezerano y'Doha muri Qatar ndetse kandi na Washington, ariko nanone igisirikare cy'Igihugu Congo na guverinoma ya Kinshasa bo bakayirengagiza. Ibi rero bivuze yuko ngo M23 byashoboka yuko yagaruka no mu mirwano mu buryo bweruye, n'ubundi yaramaze kugaragaza yuko hari uduce tumwe na tumwe yagiye ikoramo ibikoresho, ariko FARDC yo igasa naho yirengagiza cyangwa se ikora igisa nko guhonyora amasezerano y'Doha ndetse kandi no muri Qatar. Iby'igisirikare cya Congo FARDC kidakozwa habe na gatoya ukurikije uburyo situation ihagaze. Ni mu gihe kandi mu misozi ya za Rugezi, mu misozi yo mu Bidegu, Rwesankoko naho hakomeje kugabwa ibitero n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi n'ibitero bikomeje kugenda bishegesha bikomeye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 muri pozisiyo nyinshi bafitemo ibirindiro
ingabo zo muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu misozi y'Iminembwe. Ni amakuru atugeza aka kanya yizewe neza ijana ku ijana dukesha imboni zacu ziherereye mu misozi myinshi itandukanye yo muri Minembwe, ndetse kandi n'amakuru dukesha ibinyamakuru byinshi bitandukanye byandika ku nkurumamo ku bikomeje kugenda bibera ku mirongo imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Amakuru rero atugeza aka kanya nuko hari abasirikare FARDC itigeze itangaza amazina yabo, ariko bivuga yuko nibuza bitarenze uno munsi iri buze gushyira hanze ayo mazina. FARDC biravuga yuko yamaze guta muri yombi bamwe mu basirikare bakomeye bagera ku 11 bashinjwa gufatanya bya hafi n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse n'indi mitwe itandukanye yo ku butaka bwa Repubulika ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ni bikomeje kugenda bivugwa rero mu gihe kandi n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC bo bavuga yuko bafashe imyanzuro cyangwa se bafashe ibyemezo byo guhangana na bamwe mu bo bashinza cyangwa mu bo bakekaho gufatanya n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ni bikomeje kugenda bigaragara rero, bikomeje kugenda biba ihurizo ndetse kandi bikomeje no kugenda bigorana cyane. Amakuru rero nanone kandi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ubundi nuko binavugwa binemezwa yuko leta ya Kinshasa yanze no kwakira bamwe mu basirikare barekuwe n'uruhande rw'umutwe wa M23. Murabizi neza yuko hari amasezerano yasinywe hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, harimo kurekura zimwe mu mfungwa ze zarafashwe n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Amakuru mamo rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC cyamaze kwanga kwakira bamwe mu basirikare barekuwe n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ibi rero bigaragaza n'ubundi ubukana bw'amakimbirane ari hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 afite. Bikavuga yuko rero igisirikare cya Kongo uyu mugambi wo kwanga kwakira bamwe mu basirikare bari barafashwe n'uruhande rw'igisirikare cya Kongo n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bigize ngo zimwe mu ngingo zemeranyijweho namwe mu basirikare b'igisirikare cya Kongo FARDC. Ibi rero bikomeje kugaragaza n'ubundi inkeke zikomeye cyane ku gukemuka kw'ibibazo n'amakimbirane ari hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC. Ibi biri kuba leta Kinshasa yanga kwakira zimwe mu mfungwa z'abasirikare zarafashwe n'umutwe wa M23, mu gihe leta Kinshasa hari nabo bamwe mu mfungwa banze kurekura z'umutwe wa M23. Nshuti bavanywe rero, ibintu bikomeje kuba bikendetse kandi bikomeje kuzamba urugamba ku butaka bwa Kongo rukomeje kuba ihurizo kandi rukomeje no kugenda rwiyongera uko umunsi ugenda uzaza undi. Ariko mana mu misozi myinshi itandukanye yo mu marembo ya Kavumu naho ibintu bikomeje kuba bikendetse kandi bikomeje gukomera cyane ahitwa mu buhungu bwa Nyamugoshi mu Bikuyu byegereye hano hafi neza no muri Kavumu cyane mu byerekezo biva Karehe werekeza ku mihanda iva Karehe werekeza Kavumu haravugwa imirwano ikomeye. Hano neza cyane mu Bikuyu bya Nyamugoshi haravugwa imirwano ikomeye cyane yasekenyije uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC. Imirwano bivuga yuko yaje kuba ku gitero gikomeye cyagabwe n'uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC bagamije kwinjira mu misozi yegereye hafi neza n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bivuga yuko FARDC yifuza nabi cyangwa se neza, ariko bikavuga yuko n'ubundi M23 nayo ikomeje kugenda ibabera ibamba, aho bivuga yuko abasirikare bose benshi bakomeje gukurwa za Bukavu berekezwa hafi neza na za Kavumu kujya gutangatanga biriya bice kugira ngo FARDC itaba yanyura muri humye uruhande rw'umutwe wa M23 ikaba yafata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ikibuga cy'indege cya Kavumu cyaba intandaro y'ibibazo bikomeye by'uko M23 yanakurwa muri Bukavu mu gihe FARDC yabifashe ikibuga cy'indege cya Kavumu nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hari amakuru kandi atugeza aka kanya y'uko guverinoma ya Kinshasa yamaze gusinyana amasezerano akomeye na leta
na leta y'Abashinwa, mu gihe nanone ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Kongo twari tumaze iminsi tubona amasezerano amaze iminsi asinywa hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse kandi na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikavuga yuko rero gufata Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ugafata n'Ubushinwa ukabashyira mu gatebo kamwe cyangwa se bose ukabagira inshuti umwe ari umwanzi w'undi, ngo bishobora kuba byagushyira mu kaga. Ibi bivuga yuko bishobora kuba byaba n'akaga gakomeye ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, guverinoma ya Kinshasa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, kuko bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika batakwemera kuba bagira gutya ngo bafatanye n'igihugu cy'Ubushinwa mu gusangira umutungo kamere, kuko bimwe mu bikubiye mu masezerano harimo iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse kandi n'ibindi bikorwa bifitanye isano nabyo byo kongera ubufatanye mu kwagura imishinga cyane cyane ifite uruhare mu gushyigikira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ibi bibaye nyuma y'uko n'ubundi tumaze n'iminsi tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinyira amasezerano n'igihugu cya Repubulika ya Kongo, arimo amasezerano yo gufatanya mu bijyanye n'iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika tunabizi neza yuko banahawe ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya n'igihugu cya Repubulika ya Kongo. Ariko nanone tukaza no kubona andi masezerano yasinywe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arimo ay'ubufatanye mu bya gisirikare, arimo ay'ubufatanye mu bijyanye n'iby'ubutasi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Repubulika ya Kongo. Ibi rero bikomeje kugenda byibazwaho cyane, aho bivuga yuko hari andi masezerano agamije gushyigikira ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse kandi n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi hagati y'igihugu cy'Ubushinwa, dore yuko binavuga yuko igihugu cy'Ubushinwa cyamaze gukomorera imisoro ku bicuruzwa biva muri Kongo byerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bikomeje kugenda byemezwa. Reka mbifurize amahoro n'imigisha.